Teba chcem, Blažko. Tebe to priebe. Sevas. Keď nie atletky, aspoň dôchodci. Koľko má tá Burj Khalifa pred nami? 300 metrov. Si nebral 160? 60, no. Sme sa mohli k running clubu pripojiť. Čiže za nimi bežať. Pán Zebra hľada to správne miesto. A na káľovanie. Tento stôl sme hľadali celý večer. A ukážem ti, kde. Tam ma typek skoro zobral. Kde? Tu? Teraz. Nemá pôjdeš za túto? Taký díky moc. Není za čo. Uži si to tam. A šťastnú cestu. Ladies and gentlemen, I hope you enjoy your flight at this. No, idem si prvý raz v živote požičať auto. Doteraz som ho ako keby nepotreboval, nikdy. Raz som cestoval vlakmi a busmi, no ale chcel som vyskúšať niečo nové. Takže zajednal som si Hyundai Tucson, ale není isté, že to bude to. Tak som zvedavý, že čo mi pridelia. No, takže je nakoniec z toho Seat Akona, nie Hyundai Tucson, ktorý som si bukol, ale nevadí, vyzerá tiež dobre. Kto by si chcel tiež prenajať auto a nevie ako to funguje, tak pôvodne som cez Ryanair bukol za necelých 60 € toto auto na 4 dní. A až potom som zistil, že budú chcieť depozit 2000 €, tak som potom zisťoval, že čo ako. No a bola možnosť si priplatiť nejaké poistenie 30 € na deň navyše. A s tým, že depozit je len 200, takže nakoniec pôvodných 50 a 2000 je nejakých 130 alebo 140 a 200, čo už je trošku lepšie, ak by náhodou taký škrabanec vznikol. Takže tak, no a ideme smer Marbella. ¿Se puede ir abajo en la ¿A dónde? montaña? ¿A la montaña? Sí. ¿Y cómo se llama? Tienes que poner Istam. ¿Está? Está un pueblo Ajá, arriba, lejos, sí. bonito. Senova de Marbella o de Málaga. Ahí, De pueblo. de Marbella. Takže priatelia, vybral som sa do Marbelly hlavne kvôli tejto udalosti. Toto ešte si musím natočiť. To bolo asi prvý šporťáčik, čo som videl. No, organizuje to Rob Lipset, fitness, youtuber. Až tak ho nepoznám, troška ho videl som pár videí. Ale chcel som spoznať hlavne Marbellu. A mal by to byť event zameraný na online biznis. Takže aj to ma zaujalo, keďže troška do toho teraz rýpem, takže 2 v 1. A vôbec neviem, do čoho idem. Takže chcel som urobiť takéto videjko ešte predtým, kým prídu prvé pocity. A potom samozrejme ešte dačo popridávam zo samotnej akcie a možno nejaké záverečné zhodnotenie. Koná sa to v takejto vile. Toto nie je ona, ešte ju hľadám, ale je to taká lepšia časť Marbelly, to vyzerá. Toto sa mi bude hodiť ako na konci videa, takzvaný reality check. Chlapci tu od rána zhromažďujú nejaké superkáry a troška im to tu piští. No a včera bola VIP večera nejaká, tak chcel sa to troška posunulo hodinku kvôli spoločenskej únave a dodatočným prípravám.
nejaké Poršátko. A značku tohto ani neviem. Ale od kedy som tu, od tej 9, tak to tu vydáva nejaké sirény, takže tí, čo spia v tej vile, tak kvalitný budíček. Takže McLaren, nie som autičkár, ale to bude Mercedes. The very moment I first walked through the gates of Alhambra Palace, I just couldn't help myself but feel a sense of wonder. Years of history blend. This is Alhambra Palace. Ladies and gentlemen, we've got a lot of goodies during today's episode. No a kvôli pišťajúcim autám sa tu objavili aj kavaléria, takže dúfam, že neskončím v putách. Čakáme na hlavných hostí, ale čo som chcel povedať, že jeden by povedal, že všetci tu vyzerajú rovnako. Asi som sa mal trošku inak ostrihať. Okay, so this is Rob Lipset and I have a small story. I shared one video with Rob some videos ago and it was about like Rob started. And it was TEDx in Prague. In Prague. Yeah, not too long ago. Yeah, so that was like 3, 4 months ago. And this video was great because you told them that in the hotel room you spoke about your beginnings. Yes. And you told that first video you was so embarrassed or maybe sick from this. Yes. So some questions for you. Please. First, how old I am, you think? Well, I'm gonna have to guess young now. I'm gonna guess like 24. 24? Yeah. Shit. Because I am 34. What? 34? 34. Wait, what did you say? 44? 34. 3 or 4? 30? 34. No, I'm 33. So there we go. Man, you look a lot younger than me. And the question is, I am 34 and I decided maybe start in this age. Yeah. And you started 10 years ago. Yes, 10 years. If you don't have any contact and you are 34 yes. and you just have your skills, and how would you start? So I love that question, okay? And look at the people at the very top. Guys like Joe Rogan, Jordan Peterson, Gary Vee, they're all in their 50s. They are in their 50s coming up to their 60s. Your age does not matter, and actually starting YouTube at a later age is more advantageous because you've got more life experience. Like, why the fuck would you listen to some 18-year-old or 19-year-old who has done nothing, who has no life experience? So forget about age, Instead of thinking, oh, I'm too old, say, oh, I've so much life experience, and I have so much stories to tell, and I have so much experience to give. So that's the mindset you have. Thank you very much. Yeah. I forgot the rest, but never mind. There we go. Yeah. I'm looking for it for the rest of you. Kill it. See you there. Poľskí bratia. 90% ľudí je tu z Anglicka a Írska, takže príjemné osvieženie.
táto slečna je z Polska, takže veľmi dobré. I remember the last question. Okay. Do you know capital city of Slovakia? Ljubljana? Ljubljana? Ljubljana. No. No, I don't know. Slovakia, Bratislava. Okay. And you know somebody from Slovakia? I don't. I am happy that I came with first. You're the first. You're the mayor. You're the mayor. So I am 24 of your first friend. Yes, there we go. So maybe one time We do a little collaboration. We do a little holiday. we can meet and so on. There we go. Awesome, mate. Thank you very Let's much. go. Let's have an amazing weekend. Slovakia. Bye-bye. Seriously, take a moment to just say thank you. Seriously, say thank you to God. Say thank you to the universe. Say thank you that I'm in such a position to kill it over the next couple of weeks. And seriously, network with everyone. Use this information. And when you get it, go for it, and don't go for it lightly. Go fucking hard. Listen to every single thing that every single person says today. And remember that we've got an unfair advantage. It's all about knowledge and experience more than anything else. It's probably not pre-things, it's more just get going, get some basic, get some advice. Well, my main point is that for most of us, it's not frequent. No. Right? And that's exactly what that fucking is. And my advice is sitting down, like even if it took you a week, to really write out what your dream life would look like, whether it's in a year's time, 2 years' time, or 3 years' time, that would be really powerful. So the reason that's number one in tech as well, and I think it's the world's largest AI business community. Oh, please curse away. Oh, the more cursing, the better, yeah. And in terms of saturation as well, saturation actually is a good sign. This is Marilyn. It's a friend and speaker of this event and friend of Rob's. And I asked one question. If it's better to start YouTube in English and or your native language, yeah, or in native. Takže v slovenčine alebo v holandčine in Dutch language. And the answer is? Yeah, the answer is that right now I would start it in your native language. And so even me, I make English content, and I started making English content, but that was 10 years ago, and there was less competition in the world. But now there's so much competition, specifically in the fitness space, the space that I'm in, that you need to find a unique selling point. And if you do that internationally, there's a lot of people that you're going to compete with. If you do it in your own language, there's less people you're going to compete with. And you're probably better at your own language as well, so it's, I think, easier to make content. And also a lot of, let's say, politics and news and things that are happening in your country are not happening globally. So those are all things you cannot really talk about that much in English content. It relates a lot more to the people in Czech, you know. So start in my language. It's first advice. And if you could give me another one, what it would be? Yeah, so where are you now in your journey? In YouTube, in beginning, in absolutely beginning. Okay. Yeah. So, like, how many videos have you made? Maybe 20. Okay, that's good. Yeah. How many do you do a month or a week? 1 to 3. Per week? It depends how long. Okay. No, so that's good. Yeah. Yeah. So keep testing things out and look at the people in your industry. You know, what are they doing? And then in this case. So just consistency. Well, consistency in the beginning is I think the most important, because that's where most people fail. And in every video you try to improve just 1%, but you do that like every single video. Whether it's in filming, you realize like, yo, my hook wasn't that strong, and the next time when you're watching it back, you make it stronger, right? Or it's like if you're editing yourself, I don't know if you do it yourself, you realize like, hey, I could have made this tweak, or this transition is cooler to hook people, and look at all the analytics of every single video and just see if you can make the connections between what is happening and what you did in the video. So if you notice like, hey, if we make this long clip, then in the middle of the video a lot of people, the retention goes down, then try to figure out why that was. You know, maybe the lighting was good, maybe it started to become a boring story. So you need to hook people the whole time. It's a landscape now that is very saturated, so you need to grab people's attention and keep it. That's on YouTube, I guess, the hardest thing. But it is the best platform. So my number one tip is keep going with YouTube and make YouTube the focus, you know, rather than all the short form. Thank you very much. Tomorrow you go to gym?
Yeah, I think so. Yeah. Whatever the plan is, I'm speaking here today and running. I'm joining. Yeah. I'm just joining whatever's going down here. Man. I'm looking forward. And just do that Monday to Friday. Be consistent. It's going to get you 10 positive replies a week. I was just chewing glass creating content. But I had this weird thing. More content didn't equal more revenue. What's going on here? Everyone's telling you to post content, but I wasn't making money. And again, I don't have anywhere near as many subscribers as Rob and Ryan, but I feel like my unique selling point is that you can just have like if you have a small and loyal audience, you can still find ways to monetize it. Oh, no way. So I'll actually big up Louis' business. So Louis started basically the Creator Club, which is like just really something that whenever you're creating a community or a product, like build something that you want. You know, like when I made Game Plan, I was like, I want something to track my weights. Any other questions about it before we go into don't worry. Ranchón cubano mañana. This is the DJ from this event, and he told me, povedal, že tomorrow is the biggest event in Bachata and Marbella. Yeah, and this event is a little bit not so Bachata. Yeah, not so Bachata. This event is a little bit just for the show. Yeah. But tomorrow the real deal. Perfecto. The real deal tomorrow. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, hermano. Z Marbelly a máme pred sebou druhý, respektíve tretí deň. Dnes je na programe za chvíľočku komunitný beh, tzv. Social Run, ktorý neorganizuje Rob Lipset, ale mal by sa ho zúčastniť aj jeho partička, takže sa teším, lebo tieto behy mám rád. No a potom by sa malo ísť do posilky, do takej známejšej, myslím, že názov je Elements Gym. Takže to sa teším tiež. No a včera večer bola celkom náročná noc. Nie, že by sa to až tak prehnalo, alebo že by som to ja prehnal, ale veľa som nenajedol, veľa som nenaspal, tak sa to možno nejako sčítalo. No a práve som po raňajkách, takže dneska ten beh, posilka, asi nejaká večera, takže teším sa na to a som zvedavý, čo nás čaká dnes. Je to vtipné, lebo práve nás vyhnala polícia. Ešte chcel robiť 20 klikov. Prišli policajti a vyhnali to head. Takže toto je, priatelia, Elements Gym, jeden z najznámejších Marbelle. Predstavoval som si, že to bude niekde pri pláži a ono je to celkom od ruky, v takej industriálnej časti, ale ideme sa pozrieť dnuka.
Takže áno, je to ono. Možno toto miesto poznáte z čias Polykina alebo iných fitness influencerov dneska. A už dlho som sa chcel ísť, takže ideme si dať workout s týmito borcami. Ideme sa najprv troška zoznámiť s prostredím, s vybavením. Dneska si dáme takú udržiavačku, lebo síl veľa neostalo, takže z každého rožka troška. Respektíve full body, jedna ťažká séria. Ideme na to. Takže toto je to, čo som pravil, že som myslel, že výhľad bude vláde na mesto alebo na more. A toto je taká industriálna časť, ale to nevadí. What was the workout? Sister from Poland. But I don't understand this guy. Victoria Gorska from Poland. She's doing property. Property tours. Just in Marbella? Just in Marbella. Yeah. Some in Madrid as well. If you want, check it out. Yeah, because I will use your video from the villa. Yeah? In my video. Okay, just say me. So my name is Vicky. You can now follow me on YouTube and check out all my amazing videos. Let's go, let's go. So everyone, I want to get out of this I'm going to be going around and making sure that everyone's form is tight. So just to let's define a plank as well. Come on. We'll see swim, maybe some food, a few drinks, and then I'm crashing. I'm done, and the vlog is over. So let's finish it strong. Last words. This is the most famous facility in Marbella, or there are more? Well, there's lots. So there's Elements Gym, Real Paddle Club, Oxygen, M13, and the IO. So they're all very different, but in my opinion, this is my favorite one. This is a favorite. Yeah, this is where I go to the most. Perfect, because this is known from Polyking times and so on. Yeah, exactly. Yeah. And the previous owner, Nick Mitchell, he's like a huge entrepreneur. It was a great experience. I'm glad that I could be here. Man, I'm glad you came. Seriously, really good energy, and just thank you so much for joining us. Me too. Really appreciate it, and good to see you vlogging. Yeah.
No a teraz vám poviem dve veci. Prvá je, že toto sa mi na španielskej kultúre veľmi páči, tieto ich pikniky v nedeľu večer, kde celé rodiny grillujú a stretávajú sa a zabávajú. A druhá, že asi tak pred pol rokom by nehrozilo, aby som ja vytiahol kamierku a takto si vykračoval na paseu a rozprával sa sám so sebou. Takže niekomu to možno príde zvláštne, ale pre mňa osobne je to veľký pokrok, že som dokázal poraziť nejaké, alebo zmeniť svoje vlastné presvedčenie a že dokážem si takto vykračovať a o niečom porozprávať. A že mi to už není blbé. No, ale musíme aj o čom rozprávať. Čiže napríklad tu máme volejbalík. To sa mi tiež pozdáva. Takže taká malá ukážka. Kultúrna vložka. A niečo z mojej hlavy. Thank you very much. Dávam jej kľudne 10 z 10. Nemám čo tomu vytknúť. Konečne poriadne jedlo. Asi je fakt dobré, lebo tu mám takýchto zlodejov. Takže posledná večera, doslova dúfam, že ma bude počuť, lebo nemám mikrofón a hrá tu aj hudba. A chcel by som zhrnúť tento víkend. Ak ste to pozerali až sem, tak už zrejme tušíte, o čo išlo. Jednalo sa o taký event jedného fitness youtubera írskeho a ja som sa rozhodol sem ísť kvôli tomu, že jednak je úspešný v tom, čo robí, jednak mi je celkom sympatický a bolo to na pre mňa lukratívnom mieste, takže som chcel spojiť dokopy kvázi krátku dovolenku a v podstate trošku lepšie spoznať Marbelu, ale aj miesta, kam chodia práve títo chalani. Či už sú to reštaurácie, alebo tá posilovňa známa, alebo tie vily. To sú proste miesta, kam sa len tak nedostanete. A takisto na týchto udalostiach je super, že napríklad bolo nás tam až okolo 60-70, čo som nečakal, že tu bude taká veľká skupina. A proste bola to zmeska trénerov, digitálnych marketérov, AI špecialistov, proste kadekoho. Vďaka tejto udalosti som spoznal aj ďalších ľudí, ktorých som nečakal, že tam budú a boli kvázi ako hostia pozvaní, ako napríklad Louis Armstrong, ktorý mi je tiež sympatický. A potom ešte taký chalan, ten blondiak Marine z Holandska, ktorého evidujem, ale jeho som až tak nesledoval. No a kopec iných. No a bol som vlastne s podobnými ľuďmi. No a to je pre mňa taká najväčšia hodnota, že nie ste sami a zároveň nie ste ani s hocikým. Sú to ľudia, ktorí chcú niečo dosiahnuť, niečo sa učiť a sú v niečom dobrí, čiže po anglicky like-minded people a to je presne ono. To je ten dôvod, prečo som vycestoval do Marbely. No a keby som mal dať nejaké plusy, minusy, tak napríklad prvýkrát na dovolenke vôbec som si požičal auto. Jeden z dôvodov bolo aj to, že som si to vyklikal cez Ryanair a tam to bolo, že za 50 eur na 3 dní, tak mi to prišlo celkom v pohode, pretože taxíky tu stoja od 10 do 20 eur, aj viac. Takže v podstate to isté by som precestoval. A chcel som vyskúšať niečo nové, no a tiež som prvýkrát vlastne jazdil na španielských cestách, takže troška mi to prilialo viac stresu, lebo jednak sa staráte o cudzie auto a poznáte cesty, jazdí sa tu troška divokejšie, není problém, aby vás tu štrajchli, takže ešte nekričím hop, lebo zajtra ma čaká cesta na letisko a musím odovzdať auto. Takže to bola jedna z vecí. No a to, čo vás bude určite zaujímať, že ako to reálne je pri týchto eventoch a aký majú životný štýl títo youtuberi, tak
Samozrejme veľa vecí je na oko, napríklad prenajaté auta, hej, tie prišli a potom odišli, ale myslím si, že títo chalani už naozaj dosť veľa zarábajú, či už skrz videnia a milióny subscriberov, alebo cez rôzne spolupráce, kde to bartrujú. No a napríklad tento Rob Lipset je vraj jednotka na írskom trhu, no a tým, že jeho jazyk je angličtina, tak vlastne pokrýva dosť veľký trh s pár ďalšími chalanmi, takže naozaj zaujímavé. No a môžem asi ľutovať, že som s týmto nezačal, keď som bol na prvom svojom Erasme, keď som mal nejakých 22-23 rokov a možno, že tak po 10 rokoch by som bol aj troška ďalej. No ale je pravda, že vtedy som aj skúšal a necítil som sa veľmi komfortne, doslova mi to bolo trápne, hanbil som sa a nevedel som o čom, tak vlastne ako som skúsil, tak som aj skončil, ale ako aj na evente všetci opakovali, proste treba začať, treba urobiť prvých 100 videí a potom človek sa aj popri tom veľa naučí a v podstate je to aj môj príklad. Napríklad toto je video po pol roku a ja som pred pol rokom nedokázal takto plynulo na prvýkrát rozprávať bez scenáru a bez toho, aby som sa cítil zle. Takže posúvam sa aj ja, no a môžem notovať, že som nezačal oveľa skôr. No a čo také ešte? Vila bola samozrejme kúpená, organizácia bola taká trošku zvláštna, všetko bolo posúvané, celkom to bolo chaotické, narýchlo, hr-br, ale vravím, najväčšia hodnota pre mňa, že som ich mohol spoznať, že som mohol zažiť ten ich životný štýl na chvíľočku a nadýchať sa tej atmosféry, takže určite neľutujem. A čo sa týka napríklad soboty, ktoré boli o speakeroch, tak takisto ťažko objektívne povedať, lebo rozumiem anglicky, ale nie som native, to znamená, že veľa vecí mi určite ušlo, takže nemôžem povedať, že nakoľko to bolo hodnotné. Pre mňa bola hodnota vymeniť si kontakt a keď budem teraz niečo potrebovať, tak napíšem hocikomu z nich a mohlo by to ísť a plus vidieť reálne ako pracujú, zobrať si nejaké rady od nich, zažiť Španielsko, zažiť tie ranné behy a organizáciu. No a to je asi to najhlavnejšie. Takže tak, dúfam, že sa ti video páčilo. Keď tak sa niečo spýtaj. Vidíme sa pri ďalšom. Odporúčam si kúpiť takúto srandu z Temu za 4 € a je to naozaj praktické. Mám tam napchatých možno 8 tričiek, pyžamo, niekoľko treniek a len to prehodím cez seba a ušetrené kopec miesta. No takže autíčko úspešne vrátené. Mal som vrátiť auto s plnou nádržou, no ale som 2 pumpy po diaľnici minul a potom už som nechcel strácať čas po meste. Všade je trojprúdovka, takže zle odbočiť sa rovná stratiť veľa času. Takže mi naúčtovali navyše 35 € za tú službu a 15 za to, čo tam chýbalo, nafta. Ale som mu povedal, že to je furt lepšie ako zmeškať lietadlo, takže hi man. Takže v konečnom zúčtovaní to auto som možno trošku preplatil, ale aj tak by som na tých taxíkoch minul veľa. Takže nová skúsenosť, ušetril som čas na doprave z letiska na letisko. No a ešte jedna krátka informácia na záver. Budem otvárať skupinu online pre československé publikum a ak ťa zaujalo čokoľvek z tohto videa alebo iných, alebo z môjho profilu na Instagrame a páčilo by sa ti mať niekoho na diaľku na telefóne, kto by ti mohol v tých veciach poradiť, tak sa mi ozvi a dohodneme si viac detailov.